Barabara ciothe muthi wa ruciu igakorwo ikierekera ikereka-ini ria 48 ria mahenya ma New York Marathon, mahenya maria matabanagio o mwaka. O ta mutugo a Kenya matitigitwo na thutha mahenya-ini maya, kuria mwena wa arume ugatongorio ni njorua ya mwaka muthiru Geoffrey Kamworor, uria mwaka muthiru wandikithirie ihinda ria mathaa meri, ndagika 1 na sekondi 53, mwaka uyu akirongoreria gwika wega makiria. Mazoezi nimefanya vizuri na kila kitu iko sawa, sina shida yote mpaka wa sasa. Na nikiwa katika hizo mbio sitakuwa na wasiwasi yote kwa sababu ndaamini sana ambaye yale nilifanya katika mazoezi yangu. Kamworor urio ukoragwo mehaririirie na njorua ya mahenya ma thabari ndaya Kipchoge agakorwo king'ethanira na ateng'eri ta Shura Kitata hamwe na Mukenya Daniel Wajiro uria rigukorwo ari rita riake ria mbere kunyita itemi mahenya-ini maya. Na kwangu sina wasiwasi yote kwa mtu yeyote ambaye atakimbia hizo mbio, kwa sababu mbio huwa ni kushindana, huwa ni mashindano, isipokuwa tu inategemea na vile umejiandaa. Mwena wa Nyarari ugatongorio ni njorua ya mwaka muthiru Charlene Flanagan, rodo mwena Vivian Cheriot uria rigukorwo riri rita riake ria mbere kunyita itemi mahenya-ini maya hamwe na Mary Keitani gatagati ka angi aingi. A Kenya marina mwihoko wa gukamatha uhotani ikereka-ini ria mwaka uyu na kuma metha ya mathako tukamendithirio uhotani. Handu-ini ha Kameme TV haro-ini, ritwa riakwa ni Mwihaki wa Ndogo.